Metsotso e leshome le metso e mehlano Mosotho motle pele ho hora ya botshelela. Phutshalatso ke ya ditshebeletso le bosebeletsi ba setjhaba mo Africa FM. Mohlahlobi wa dibuka tsa mmuso o ntse a tlalehela komiti ya Palamente e shebaneng le tshebediso ya ditjhelete tsa setjhaba PAC. Le tse ding maikutlo a hae hodima diphuputso tshebedisong ya matlotlo a naha ena. Ditabeng tsena Mosotho motle tulo ena e bile maobane re kgokgohanya puo le mme Matjhabana le Mphane le Tsiye e le modulasetulo wa komiti ya PAC. Mme re a o amohela phutsalatsong ya mo Afrika. Ka nnete re leboha haholo ha re hle re qale mona mme Matjhabana hore na mohlahlobi eo wa dibuka tsa mmuso o ntse a le tshwella hodima selemo sa ditjhelete se feng? O ntse a go tshwella hodima selemo sa ditjhelete sa 22. Oho. O reng mohlahlobi wa dibuka tsa mmuso ka tshebediso ya ditjhelete Lesothong? Mohlahlobi ha qeta ho etsa mosebetsi wa hae wa tlhahlobo ya dibuka o ba le maikutlo a hore na kakaretso ya tshebediso ena kapa na maikutlo a hae ke maikutlo a jwang. O a hlalose hore e ka ba maikutlo a matle, e ka ba hore dibuka tsena di tlhahloba hae re ke bile hantle, tshebediso e hantle kapa e hantle e hloka hore ho ntsha ntlafatso mona le mane, kapa e hlile e mpe e hloka ho lokiswa haholo. Ka nako nngwe karolo nngwe ya maikutlo a hae e be hore a se ke a bona ho sebediswe ka nnete, empa ho sebediswe hampe ho fitwang le ho fana ka maikutlo ditabeng tseno, e be le moo a reng jwale atjhe ehlile ho sebediswe hampe haholo. Eya mme. Jwale e se batla le nako e telele ka nnete ehlile ha ho tluwa dibukeng tsa mmuso mona le tshebedisong ya ditjhelete, mohlahlobi maikutlo a hae ehlile se a matle hohang. Jwale ha letona le qeta ho tseka ka mane ka ntlong ya setjhaba mosebetsi ono wa mohlahlobi, jwale re mo bitse ka pela komiti a tlo re hlalosetsa dikateng tsa mosebetsi ono wa hae. Ke ona mosebetsi o ntso go etsa le yena o qadile beke e fetileng. Jwale o na hlalosetsa hantle ona hantle se etsang hore ebe ehlile maikutlong a hae hore ditjhelete tsena tsa mmuso di ntse di sa sebediswe hantle na ke mabaka a feng, mme o re teketse mabaka ka nnete. Ka bokgutshwanyane fela ntate Tlhakane, ho ntso ho na le taba eo e ntseng e le yona eo mohlahlobi a ntseng a re taba ena ha e ntse e le teng e etsa hore ke sitwe hore ke re ho bonahala ditjhelete tsa mmuso di sebetswa hantle. Ke taba ya ileng a e bua ke a kgola dilengwaneng tsa ho feta yane ya tjhelete ya dibilione tse 6.1. Eya mme. Selemong sena ho bonahala hore e theotheuile ka nnete hore ho na le karolwana ya yona eo e phumanehileng hore na e sebeditswe jwang. Ha ebe o tla hopola mohlahlobi o na ile a re ho bonahala ramatlotlo wa mmuso a sitwa ho hlalosa hore na ho etsahetse jwang ka tjhelete. Jwale tshebedisanong le ramatlotlo ho bonahala ba ile ba kgona ho atleha ho fumana bilione e le nngwe 6.6 hore athe ena e ka re ke a bona na ne le entseng ka yona.
jwale ho ntso ho na le yane e setseng e dibilione di ka bang 5.3 e ntseng yona jwale e ntseng e soka ba e hlahella hore na ho etsahetse jwang ka yona e le hore e tlile mane ho 6.1 e theohetse ho 5.3 e ntse le patlong he. o ele hore hona jwale tjena ho ntse ho batlanwa le dibilione tse 5. Ntate Bilione e na o hlalositse hore na ho ne ho ile ha etsahala jwang ka yona? ho bonahala ho tse ding tse wa di fumaneng bilione ena e le nngwe ena ho na le tjhelete e bonahalang e butswitswe e utswitswe hobaneneng ke a kgona wa tseba hona le Basotho hore mmuso o sebedisa banka eo e ne e kgolo jwale ho bonahala moo bankeng e kgolo ho bile le botlokotsebe tjena pakeng tsa ofisi ya ramatlotlo wa mmuso le banka e kgolo ka nnete ho bile le botlokotsebe bo bong ke a kgola ke bo ileng ba hlahella mona ho ntso ke ba dibilione tse 54 le bo bong bo bonahalang hore batho ba ne ba tsamaya kapa di-company di tsamaya di patalwa habedi di lefshwa habedi di lefshwa habedi mme tse ding di tsamaya di lefshwa makgetlo a mararo tse ding di tsamaya di lefshwa ha ebe o no lokela ho lefshwa 200 empa ha e tswa mane bankeng e kgolo e tswa e se le dimilione tse 2 e leng jwalo ho thweng ke boshodu ka nnete hobane ha ke re e tla bonahala e ka ha e tloha mane ofising ya ramatlotlo ho no itswe lefanta tse Tlhakane 200 empa ha e se tswa mane bankeng e kgolo mane Ntate Tlhakane o sa lefuwe dimilione tse 2 e nngwe ke karolo e nngwe ya tseno tse fumanehileng he tse seng di entse bilione e le nngwe le tse ding empa ra tlalelwa hape hore ho na le ditokomane tse ding hape tse hlalosang bilione e nngwe hape empa tse fihlileng ofising ya mohlahlobi wa dibuka e se le ha morao a sa kwetse dibuka tsena tsa selemo sa 2022 e le hore tsohle re tla bona di se di hlaha hlahlobong ya selemo sena se sa tlamang se fedileng ka selemong sa 2023 ke karolo e nngwe ntate ya tlhaloso ya hore na e theohile jwang ho tloha mane moo e neng e le teng ho tla mona moo e seng e le dibilione tse 5 tsena tseo mohlahlobi wa dibuka a qadileng ho bua ka tsona selemong sane se fetileng. Ke yona e etsang karolo e kgolo haholo ntate ya maikutlo a mohlahlobi wa dibuka hore a re ehlile dibuka tse sebetsa hantle ha di sebetse hantle. Ke a kgola taba e nngwe e kgolo ntate ke ya hore mohlahlobi o re ha ke sheba ka mona ka bukeng ka mo le ngotseng jwale ke sheba ka mane ka bankeng ka mane ke kopanya ke bona ho na le ho hanana hwa dipalo ka bankeng ka mane ke bona hore ho tswile tjhelete e nyane ho feta e tlaleuweng ke ramatlotlo jwale e etsa hore a re ha o le tjena hobane ha ke re Ntate Tlhakane ha o ntsha tjhelete o tlameha hore ka bokeng o ke ntshitse 2 ranta le ka mola ka bankeng ho bonahala ho tswile 2 ranta Thumalodi mme ka mona ramatlotlo o re tjhelete e setseng ke 10 malodi empa ka mane ka bankeng tjhelete e setseng ke 8 malodi jwale mohlahlobi hore taba eno ha e le jwalo e etsa hore
re ke ra tseba hantle re le setjhaba sa Basotho hore na hantle na mmuso ona o re leng bakgatsi ho ona na o na le tjhelete e kae jwale hore maikutlo a hae a mo fa hore ehlile kannete o tla qetella a re ehlile jwalo ka ha a sa tjholo hore ehlile o bona kannete tshwaro le tshebediso ya ditjhelete tsa mmuso maikutlong a hae e ntse ehlile e le boemong bo hore kannete ha ditaba tsena di ntse di teng ke dintlha tse ka bang tse tsheletseng ke a kgolwa tseo mohlahlobi a ditekileng tse entseng hore ebe maikutlo a hae a re ha ho sebetse hantle empa tse ka hodimo tse ka sehloohong ke a kgolwa ke tsona tsena tseo ke o tlalelang tsona tseo ehlileng komiti ile a hlaya dula ho tsona ya dikgwebo tsa nako e telele kannete ho tloha beke e fetileng ho tlatsa fihla bekeng ena ehlile ne le hona mo taba boholo e leng hona teng hobane ke hona moo ka etsahalang ke hona moo bonahalang diphoso tse kgolo di hlile di le hona teng. Ha re ke re utlwe mme Matjhabana ke a tseba hona le melawana eo tsamaisang ka mono o le modulasetulo wa komiti ena e kgolo haholo he parlamenteng mono. Na dikgwebo tseo ho thweng di ile tsa lefshwa ka makgetlo di a tsejwa tsebong ya hao o le modulasetulo wa komiti di se di nketswe dikgato haeba di fela di tsejwa ho latela tlaleho ena ya mohlahlobi wa dibukantate ha ebile ha se le ntho e patilweng ka nnete ntate Sakane hona ka hare ho tlaleho eno eo le setjhaba sa Basotho se ka sa ipallang dikgwebo tsena di teng di ngotswe ka mabitso hore na mona ho no lokela hore mohlomong ke re kgwebo e itseng kapa motho a itseng ana lokela ho patalwa 200 ha sa patetse dimilione tsena ka mono ka hara tlaleho ya mohlahlobi wa dibuka ehlile ho ngotswe ka mabitso empa e le hore le taba e makatsang re lokelang hore re tswele pele ka yona re le komiti hobane ha e se e fihlile ka pela komiti ke ho bolela hore makala ano a mabedi a sitile ho e rarolla ho fihlela mohlahlobi wa dibuka jwale a e kenya ka bukeng ya hae hore taba ena e ntse le bothata hantle ha e ne e ka ba makala a bontshane hore taba ena e bile bothata empa re se re rarollotse re fihlile mona ke taba e re seng re e sebeditse mohlahlobi wa dibuka ha kgotsofetse hore ha ehlile taba ena e sebeditswe ehlile o ke be wa e bona le e bona ka hara buka ena ya hae ha sa qala e kenya ka hara buka ena eo jwale a reng ha e tsamaye lo tekelwa parlamente ke ho bontsha hore ehlile bothata bo teng mme taba ena ha ya sebetsahala e leng hore mona moo a fanneng ka tlaleho ena e nang le mabitso a dikgwebo tseno ke ho bontsha hore bothata bo teng mme taba ena ha ya rarollwa kapa ha ya fumanelwa pheko ya hore na e sebetsa jwang ka nnete ntate ke se ke tlaleha ntate Sakane hore ke a kgolwa e nngwe ya dintho tse sa tlwaelehang haholo Lesotho mona kapa e so ka bang etsahala ke hore mme Matjhabana mono mo o buang ka ntho e sa tlwaelehang ke kopa o e tshware re fete papatsong mo se ka ba kwala mohala ka nkane re tle re tswele pele mme Matjhabana o no bua ka ntho e sa tlwaelehang Lesotho mona e sa tlwaelehang ho hantate e bileng ka nnete e leng taba e tshosang haholo ke ena e re bonang ka hare ho tlaleho ena ya mohlahlobi wa dibuka selemong sena sa 2022 ya hore le taba ena ya botlokotsebe e se kene ka hara banka e kgolo ya naha wa tseba ntate Sakane ka nnete ena yona e ile ya tshosa hobane bankeng e kgolo mono motho o nahana hore tshebetso ya teng e ntle haholo marangrang a yona a phethahetse haholo hoo motho o sa letellang hore ho ka ba le mesebetsi ena
ya botlokotsebe ke itse botlokotsebe hobane motlhatlhobi wa dibuka o editse jwalo ha ke ikatse ntate jwale ke taba e tshosang haholo ntate Tlhakane haeba botlokotsebe se bo tlile mohlomong bo se bo tlile makaleng a mmuso bo se bo tlile hohle mo ne ntse re boetsa teng jwale eba bo se bo kene bo kenelletse le mane bankeng e kgolo ya naha ehlile ke taba e tshosang hoba jwale haebe matlotlo a na mmuso pokello ya ona kaofela e dutse mono bankeng e kgolo ya naha ha re ke re tle hona tabeng ena ya Central Bank mme ke batla hore ke botsa potso tse pedi nna mohlahlobi wa dibuka o hlahloba banka e kgolo ya Lesotho boshodu bo ha bo a etsahala mohlahlobi wa dibuka a ntse a sebetsa hona Central Bank moo ka nako eo boshodu bona ba tjhelete bo etsahalang hana ene le mammo kamedi wa Central Bank ka nako eo ntate Tlhakane ke a leboha ntate mme ke kwa ka di butsitse di ngata haholo o ko qala ya pele hana o itseng maobane ke ne ke mametse dipuisano tsa lona mohlahlobi wa dibuka mohlahlobi o itse banka e kgolo kgola ile o la ba wa potso eno ha ke botsa hore na hantle na mohlahlobi wa dibukana wa hlahlobi banka e kgolo kile ka fumana karabo ntate e reng mohlahlobi wa mmuso wa dibuka tsa mmuso o ne a ntse a hlahloba banka e kgolo ho fihlella ka selemo se ho thweng banka e kgolo ile ya iketsetsa molao eo e reng mohlahlobi wa dibuka tsa mmuso a keke a hlotse a e hlahloba empa hona maobane re ile ka shebisana le ofisi eno ya mohlahlobi wa dibuka tsa mmuso hore ka molao wa motheo wa naha ya Lesotho mohlahlobi wa dibuka tsa mmuso o tlangwa ke molao ho hlahloba mafapha ohle a sebedisang ditjhelete tsa dikgafo tsa setjhaba sa Basotho mme mo ka bang mmuso wa Lesotho jwale o kene kgwebong o kopanetse kgwebo eno le batsetedi ba bang mo mmuso wa Lesotho o nang le diabo ya kgolwa ho thwe diabo tse fetang 30 mohlahlobi wa dibuka tsa mmuso o tlamehile ka molao hore a hlahlobe kgwebo e jwalo empa jwale mona bankeng e kgolo mona ha hona hana molao o mohlahlobi wa dibuka a itseng banka e kgolo e ne o etse e thibela mohlahlobi o ra e hlahlobe o ne o etswe tlasa bookamedi ba mang ka nnete ntate ke tla sitwa ho tjho hobane o bolelletse fela hore molao ono o bitswang Central Bank Act 2002 o lokela ho khutle o lo e hlahloba hore na molao ono no etswe tlasa bodisa ba mang empa le ha o le jwalo ntate Tlhakane taba ya bohlokwa ke hore molao ofe kapa ofe o etswang ka hare ho naha ena ya Lesotho e ba jwale o na le karolwana tsa ona tse thulanang le molao wa motheo molao wa motheo o hlakisitse hantle ka nnete hore mo melao eno e qalang e hohlana teng molao wa motheo jwale ke ona o ba mmatla go feta molawana ono o mong o entsweng o hohlana le ona e leng hore le ha e ka ba botsamaisi ba banka e kgolo ka nako eno bo ile ba etsa molao o reng mohlahlobi e moholo wa dibuka tsa mmuso a keke a hlahloba tshebetso ya banka e kgolo molao ono ka bona o hohlana le molao wa motheo mo hlalosang matla le mesebetsi ya mohlahlobi e moholo wa dibuka tsa mmuso mme ha ke bone moo temana eno e ka kenang tshebetsong ya ba ya thibela mohlahlobi wa dibuka tsa mmuso hore a hlahlobe banka eno e kgolo ya naha mme ke a kgola ho utlwile ntate hore taelo ya komiti hore mohlahlobi wa dibuka tsa mmuso a ka kene a lo hlahloba mane bankeng jwale re tse utlwa a tla mo thiba a tla be temana ya molao jwale re tsebe ho e bapisa le temana ya molao wa motheo o mo hopotsa fela hore mona mo e hohlanang o matla jwale ke wane wa motheo temana ena e nkwa e se teng
hang ha e qala e butsana le molao wa motheo. Na me Matjhabana boemong bona ba ditaba bo fumanang hore boshodu ba bokgothokgotho jwale bo etsahala dipakeng tsa banka e kgolo mona. Na re ka bona komiti ya heno e bitsa mookamedi wa banka e kgolo hore yena ke a itlilo teka lehlakore la hae. Ha go ka mokgwa o taba eo e ka phunyohang matsohong a komiti ntate, hobane jwalo ka ha ke hlalose ka metswalle sa ka, ditaba tsohle tse hlahang ka hara buka eno eo letona le ikeketseng Palamente, bohle ba hlahang ka hara buka eno le ho latela standing order se thathamisitseng mesebetsi ya komiti ena ya haeso ya PAC, ba tlangwa ke molao ho tla hlaha ka pela komiti. Mme empa e le ho maobane he ka ha o tsebile re tsebile se le salane e kgolo, se tlo ngolla mookamedi e leng mongodi wa lekala la ditjhelete hore jwale a ke a atle yena ya disitseng lekala leno, mme ka kotloloho le yona banka eno e kgolo e ikarabella lekaleng la ditjhelete le tlasa letona la ditjhelete ka mafapha ohle a lekala lena la ditjhelete, hobane ho ntso ho na le bahlahlobi bana ba bitswang ba teng lekaleng mono letsatsi le letsatsi ka mokgwa ba bitswa internal audit, ba lokelang hore e be le bona ditaba tsena di bonahetse e sa le qalong moo ho sontso ho na le phoso e etsahalang tshebetsong ya mafapha ana a mabedi ao ka bobedi a ikarabellang tlasa lekala le letona la tjhelete. Na tlaleho ye re buang ka yona mme Matjhabana ya 2022 o beha ho Basotho hore mohlahlobi ehle ha hlahloba banka e kgolo. Ntate ha hlahloba banka e kgolo ka botebo bo neng bo lokela hore be bo etsetse batho. Ke batla e totobale mme Matjhabana, o e hlahlobile kapa ha e hlahloba? Ntate Tlhakane, mohlahlobi o hlahloba ramatlotlo. Jwale ramatlotlo hore ditjhelete tse di itseng mane bankeng e kgolo di bonahala jwale tse ditswitswe, e le hore tlaleho ena ya mohlahlobi e ipapisitse le tlhahlobo a e entseng ofising ya ramatlotlo, ha ya hlahloba banka e kgolo. Empa tlhahlobo ena ya ofising ya ramatlotlo ke mo lebisa mane bankeng e kgolo. Jwale ke mona moo re ne re mo botsa hore ha o so bone hore tlhahlobo ena e o lebisa mane bankeng e kgolo, ba neng o sa ka wa tswela pele jwale ho etsa tlhahlobo ya banka e kgolo? Ke mona moo ho hlahang taba ena ya molao. Fela ke ne ke mametse ramatlotlo e moholo mme ha buisana le komiti. Ramatlotlo o re ho tla jwang hore ebe dikgwebo kapa di-company tse di lefilwe habedi tse ding hararo e qetellang e ja tjhelete ya Basotho ka sehloho se sekalekale. Ramatlotlo e moholo o reng tabeng eo? Ena o bitswa ramatlotlo fela. Ramatlotlo o re ha eba o mametse hantle ntate, hobane ntle le hore tse ding di lefilwe habedi, tse ding di lefilwe hararo, ho na le tse lefilweng ramatlotlo a sa re di lefiwe ho hang. Jwale ha tsebe na tsona di lefetsweng, ha tsebe fela di lefile tsena. Ho na le tse lefuweng ramatlotlo a sa tsebe, ha tsebe hore na di lefetsweng, ha tsebe hore na di lefuwe ka taelo ya mang. Ha ho nepahetse, banka ena e kgolo e lokela hore e fumana ditaelo tsa ho lefa mang kapa mang ho tloha ho ramatlotlo. Jwale ramatlotlo o file taelo ya ho lefa Hlakane ha nngwe, wa mo lefa habedi. Ka o fa taelo ya ho lefa Matjhabana ha nngwe, wa mo lefa makgetlo a mararo. Jwale ke bona o so lefile le Dineo mono, ha ke so fe taelo ya ho lefa Dineo. He bana E le hore
ho na le moo e tlileng banka e iphileng ditaelo tsa ho lefa Eya ha mme. ba sa di tsebeng. Mme Ramatlotlo o re bothata bo entseng hore ebe nna ha ke a hlokomela hore ka bukaneng ya ka Basotho ba kere account ba re ke bukana ntate, ka bukaneng ya ka ho ntso ho tswa ditjhelete tseo ke sa di tsebeng. Ke hobane jwale mane moo ke bolokileng matlotlo a ka ke sitwa ho fumana tlaleho ya polokelo e ke lokela hore ebe ke fumana kgwedi le kgwedi, ha ke e fumane. Ke nako e telele ke sa e fumane. Jwale o re ha re tloha mokgweng o itseng wa tshebetso ya mmuso re tla ho ona o motjha wa tshebetso e bitswang ya eFINS, banka e ne ile ya re bontsha hore na re hahe mokgwa ona wa tshebetso jwang ka tsela e tla etsa hore tlaleho ya kgwedi le kgwedi e ne Basotho ba etsahetseng ka sekgowa e bitswa statement e nne fihle re tsebe ho bona na re ntse re sebetsa jwang. Fela ho bonahetse ho tloha ka nako yane haeba o utlwile ntate Hlakane ho fihlella le maobane ha re kopane le Ramatlotlo, ehlile taba eno ya tlaleho eno ha e so ka ba e loka ho fihlela moo a ka reng e ya nkgotsofatsa. O re eo re e fumanang re ntse re tlameha ho kenana le yona re le batho pele re ka ra e sebedisa, e le hore ha re kenana le yona re ka ntsha ha kenya ditaba tsa rona mono, ya ba re se re e sebedisa se re kentse se re di batlang re ntshitse se re sa di batleng, e le hore ha e sa le tlaleho eo ka reng kannete ke yona ya mantlha e tswang mane ho mobusi wa matlotlo e leng banka. Ke bothata ba itseng bo ntse bo le teng, ba ntse ba leka ho bo rarolla le ho fihlela ha jwale. A re iphetele be matjhabare ke a tseba re itelele taba tsena di telele tse ding ditjhelete ha utlwe o rena go thweng go bua mantswe a bima fela. Ke shebile ho yane ya theko ya thepa ya COVID-19 kore ya kokorona ha utlwe gona ho thweng mona tjhelete ena ya tswa le ba kae neng e tla kgutla ha iyo ha o tsejwe moeteng ha ikona mme ai ke bothata fela a gore re utlwe rena ka jeno o dula le bo mang he le tshohla difeng. Hai ntate ke a leboha ka nnete ka jeno go tsena re tla dula le lekala la bophelo. Haebe Basotho ba ka hopola le wena ntate Hlakane ka pele fela re le komiti ha re qala ho dula mona hana selemong sena mafelong a selemo se fetileng re le ra kena qalehong ya mohlahlobi e neng e bua ka ditaba tsa tshebediso ya ditjhelete tsa nako yona eno ya kokorona eno, mme re ile ra ikeletsa hore re ngole tlaleho e kgethehileng jwale e kenang ka ntlong ya Palamente le hore Palamente e tsebe ho fana ka qeto ditabeng tseno tsa kokorona. Empa pele ho mono ra be re ikeletsa hore re le komiti ka hara ditaba tse tlileng mona Palamenteng ho itse ho la ha hauwa setsi sa ho fehla moya mane sepetleleng sa Berea. Wa hopola hore kokorona eno e ne tsamaya le hore batho ba haellwa ke moya wa ho hema, mme ya ba mmuso o ikeletsa ho reka thepa eno e fehlang moya hore ho tlo tsebe hore ho thuswe bakudi ka mono. Mme ya ba komiti ya haeso re ikeletsa hore pele re phethela tlaleho ena ke hore re ke re ye moo re lo bona tshebetso ya thepa eno e fehlang moya. Ka nnete re ile moo ntate Hlakane re maswabi hobane ha re fihla moo re fumane hore thepa eno ka nnete e sebeditse nako e kgutshwane haholo mono sepetlele, e qetetse ho sebetsa ke a kgolwa ka kgwedi ya boraro ya selemo sa 2022. Re fumane ntse le teng mono le mathithibale wa thepa o sa sebetseng ho tloha ka nako eno, mme ha e tla hopola ka nako eno ke nako ene re be le leqhubu la bobedi la kokorona lebile le lebe haholo ko le lebe haholo, ehlile ho batho ba bupetsana ba haelletswe ke moya. Jwale ba ne ba iswa hana mono sepetleleng seno sa Tuwana. O tla hopola ho na le motho a moholo ka hare ho naha ka mona ya neng a iswe sepetleleng seno sa Tuwana ka nako yona eno ana a ile a hlaselwa ke kokorona ena ha e tla hopola hantle.
empa ka bomatshelo re fumana hore thepa eno e ne ileng ya rekwa hore e fehle moya o utswa oxygen kannete e la sebetsa dikgwedi tse seng kae fela yaba ha e sale e shwa ho tswa ka selemo seno sa 2022 ke bua le wena tjena e ntse sa sebetse ho kutlwileng fela ho sa ka hwanthabisa ke hore nakong e lekala la bophelo le tlang paramenteng le tlo tlaleha ka tshebediso ya ditjhelete tsena tsa corona boemo bono bo ne bo sentse bo le teng fela ha ba ka ba bo tlaleha he bana o lokile ke ile ka o botsa ka taba yane ya dikgwebo tsena tse lefilweng empa di sa sebetsa tse ding di iphetile kore di phetilwe ka ho leshwa wa re di teng di a tsejwa jwale ha re ke re phethele ka hore na ba se ba nketswe bohato bona kore botsamaisi ba dikgwebo tseo tse lefilweng na ho na le dikgato tsa molao tse se di nkilwe kgahlanong le bona e tlalehetswe ke Ramatlotlo hore ho na le monna wa Mosotho ya bonahalang e ne e ka nna ya ba ke yena Fulwane ka hore o hlophisa taba ena ho tloha diofising tsena kaofela hore e be qetelletse e lo fihla mane mo tjhelete ya mmuso e tswang. Jwale Ramatlotlo a re bothata bo teng ke hore motho enwa le batho bana ba bang bao ba seng ba fumanwe ha jwale beng ba thekisetse ba ile ba fumanwa ba bewa ka pele ho makgotla a re enwa ya bonahalang e ka ba yena mohlophisi e moholo ha ho so ho sheba ho fumana hore ntle le dinyewe tsena tse teng hana tsena tse ileng tsa hlahella morao mona le tse kenyeletsang le tjhelete yane e bilione di 54 o na le tse ding hape tse ngata tse ka isang ho 20 hantle ho tsena jwale tse ne re rekisa tjhelete 54 a dimilione o bonahala a senyeditse dibanka tse ikemetseng dikgwebo tse ikemetseng dikgwebo tsa mmuso dipetlele le thathamo le letelele la dinyewe ntate le a reng dinyewe tsena ke mathithibatho jwale e re thatafaletsa ho feta hobane ha ne re ka re mohlomong ditaba tsena di etsuwa ke batho ba ntseng ba sa tsebe ke bona ba ntseng ba batlwa ka nnete ho bonahala Lesotho mona ho na le monna wa Mosotho wa Forose eo ho bonahala a hlile a na le tsebo tse pharaletseng tsena tsa hore na tjhelete e ka utluwa jwang ka marangrang ke yena mohlophisi ho tloha makaleng a mmuso ho ya bankeng e kgolo ho kena ka dibankeng tse ikemetseng dipetlele di senyeditswe di utsweditswe ditjhelete ntate ka nnete a re ke letoto la dinyewe tse ka fetang 20 kaofela empa di thithibile ka monna eno wa Mosotho edwa ka monna wa Mosotho a tsebang hantle ka nnete ntate mme re lebohile jwale komiti ya eno na e tlo ba le taelo e itseng kapa banna PAC ha e lo memme matjhabana ha e le mo dinyewe di thithibetse fela a tsejwa motho eo na ho na le lentswe leo le ka le hlahisang moo kore ha dinyewe di se di thithibetse tjena ntate di se di le leotong la boraro la puso ke parlamente ke makgotla ke mmuso ka mane jwale e le hore ho na le leoto lena la boraro la puso le matla ntate o bone hore le matla le ho feta parlamente le ha le fihla parlamente mane mme matjhabana re lebohile haholo mme ka nako ya hao he re tla nne re qoqe ha re ntse re hlopholla taba tsena tsa tshebediso ya ditjhelete tsa setjhaba re leboha haholo mme o sothe motle ke mme Matjhabana Lemphane le tsiye modulasetulo wa PAC